Tigasat. Napalabas, naungtan ti baket nga agnagan iti Lovely, gapu iti agduduma a saludsod na kini Ariela. Imbaga ti amo na asaan atila damdamagan na takasuron ni Ariela ti man nakibiyang ababaunen. Inawagan met ni Angeli ni Monray tadamagan na no addan ornong ti baro. Ngamdan ni saan anamati an ni Monray ti kasarsarita na. Gapo iti panagbaliw ti boses ti kabsat na. Dinagdagos na lang off ti cellphone idi na ibaga ni Monray nga awan kwarta da itoy. Iti mat panagbakasyon da Monray ken anaya, agin enjoy dagitoy. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinobela tayo anapauluan. Tigasat. Inarakot na, Monray. Kung namutasan ka nga agungat, saan ka de? Saan nakakaguran, warakupan ka? Saan ka de? Ha? Induron nak, anaya? Kapungtot nak ka de? Apay ngayon, induron nak. Apay ngayon, anaya. Ha? Nagtagtagay na pakgayam? Ay, naimbaglakit din. Tatagtagay na plang dayjay. Kunakno kaguran ako ni anaya. Uy, balik ko. Anong inaangar mo? Nag-aangar nga ako ng green tea. Ano? Nabaya ka nagmulmulak iti green tea. Jak pa'y pinadas ti minum iti ipagbagada a green tea. Ala, akwan. Makaumati ka pa'y. Kaslang imisit ako kapo iti kakakape. Ay, ala, wag mong inumin yan. Nay, apay aparitan na kaya. Naumak nga rudain iti kapay. Panasak mo ti green tea ah. Ay, kwan kasi, balik ko. Ay, kala ka man. Apay ayakas la imutan na. Pangaramanak mo ita. Ay, naku. Ay, Aday ta, nagburikan. Mabitlaan, tamangalak iti tasa. ay, naku. Ay, hindi pwedeng inumin niya ito. Ay, siguradong ma-addict si Baliko. Ay, baka kung ano pa ang gawin niya sa akin kung sakali. Ay, naku. Ay, delikado. Ay, itatapon ko ito. Ay, dalian ko. Apay nga imbilang mo nga iti inangar ko agrintay. Ay, kwan kasi, Baliko. Ay, hindi ko naman ingagara. Anya ka matan. Ay, sorry na, Bal. Ay, sayang pa'y dayay. Ay, kwan. Ay, magluto na lang ako ng iba. Ha, Ako na lang magluto ng kape mo, ha? makaumang arod ti kapay. Padasak ko ba mo ti grintay. Yak pa'y naramanan na ita. Ay, naku. Hindi rin masarap ang green tea. Ay, mas masarap ang kape. O, sige. Agtugaw ka lang dita, ha? Ako ang bahala sa iyo. Ay, magluto ako ng kape mo. Ay, saglit lang, ha? Nay, Sandali lang ba? nagagat ita ni Cleopatra. Itaman pa'y nga ilotwan na. Adan sakit kaya't na kanya ka. ay. Dahito yung tur orayag. Nagsamit tintirik na kanya. Ay, Di mo napalan ti trabaho ni Monray Malyong. Tatalaga para kan kwa na dayjay. Ay nawaw, naibagaklaan mo't kidi Sir Dominador. Sa anak mo't kidi marigatan iti trabaho, sir. Tapno awan ti makunam. Nayunak ti sweldo. Ha? Ay, uray sahanan, sir. Kontento ako niti sweldo kay nawaw. Sigurado ka? Ha? Sige nga Rod, tada pa si kaswag. Ay nawaw. Napanmat niyag paisaon.
Di na mo't impili tayo ti panang nayon na iti sweldaw. Ay nawaw. Angam, Sana palin Tinapatag, naragsakak iti trabaho kita. Awanan ti mang bugbog kaw kanyak. Awanan ti amo ka mang tagtagibasik kanya kay nawaw. Angam, Kaano nga ta makitak ti pudpud no nga amok ni taoy? Nasingpet nga ta, takin kuko iti dayto restaurant, ay nawaw. No nasingpet, kaya't ko makita ken maam-amaw. Angam no nauyaw. Uray saan nagpakpakita pa'y, ay nawaw. O anyangay, kumusta ije mansyon, Los Viminda? Si kamot pa niyan. Labli ko namlata ka din. Ngam among pa niyan, ay masurunak iti bakit nga amok. Binaliwan nakit din tinagan ko alabli iti labang, ay masurunak. Anya? Masurunak at talaga. No nalakala ko matimang tutup iti amo, inaramid kaun. Apay, at dadakas ngay naramid na kan ka. Nagalas ti ugali da, baon da baon. No agi baon ti may sagsasarunudan, awan pa'y inanak ijay. Agan anos ka ka din. Ay, naano sakmat kit day. Kabailak at agpay ijay kas babaunan. Saan daklakig di asulukan. Ay, ampang dagi jay ngagin. Ay, talaga kasjay dalabli. Kinataudan ti kasjay. No kasano ti kinaampang ti anak. Ay, naamampang manmatan jay inana nga amaw. Basta agan anos kalatanuan. Wan panyang. Awan problema ko nakmal. Kat tibilin ko kan ka Di mo liplipatan. Wan panyang. Di ka madanagan. Jak to ibagbaga kadagiti amok nga agam amuta. Promise! Agar-aramid ka, Ariela. Delikado day ta sinarak mo. Anya delikado. Kat no nakaala akon iti interest ti kwartak. Anya? Saan ka nga awisan? No pagdwa-dwaam day ja akumpanya. Tiamom siguro. Iskam day jay. Angam saan? Kompleto iti papeles kan permit day jay nga investment company. Legal day jay. Di ka una agtaltaleg. Tadi mula mo, Ariela. No di mo kaya't sa anak nga upayan. Tauray anyat ibagbagam. Jak tumaupay, Roko. Makamu ka, Ariela. Ngam no pimalpak day ta kumpanya. Awan to ti pagpabasulam. Wen, di ka madanagan. Kwartak mat day jay. Tawid ko iti day di Luisito, dagiti kwarta nga aramatak. Uray anya ti pangaramatak iti kwartak. Awan ti asino man na makalapad kanyak. Makamu ka. Aramidom ti kay kayat mo, Ariela. Basta di mo kumamat liplipatan nga itad ti para kanyak. Anya. Asawa na, Ariela. Sana gaputadan bukod ko ang negosyo kat di nakmatan ibingayan iti kinabaknang mo. At talatamot pasat ko iti daytaa. At datawid ko kan ka. Ang mga numapanto amin kin na Angeliti sa nikwam. Kasano akmat ngay nga asawam. Aguray ka man, Roko. Apay aday tatawid ti ibagbagam. Kat sa anak pa'y met amatay. Ay amistiliyanggar, anya. At day ka manan iti panaging English mo. Ha, Palpalagipan ka lang, Ariela. Taamangan no makalipat ka. o anya paylat sa pulam aya? Kat in-transfer mo lang arudan iti bank account mo ti daddo maakwartata iti bangko. In-transfer mo ajak ammo. Manumot la day jay ngay. Basta. Saan man aday tatawid-tawid ti pagsaritaan ta. Sa anak pa'y amatay, Roko.
Mabayagak pa'y amatay. Agbyagak pa'y itinapaot. Agbyag ta itinapaot, sweetie pie. Tapno ma-enjoy ta ti imnas ti biyag, ti ado, ti kwartana. Monray, dito'y talaang narabaw apas at tibaybay nga aglangoy ha. Di ka agpateng nga, taadalo man dita. Wan anaya. Hindi ka madanagan. Amok ti aglangoy. Ha? Kasta ka di? Agtugaw taman pa'y dito'y kadaratan. Oh my God, Monray. Sige, tanabanog tan ngaglanglangoy. Nakasursuruam ngay nga aglangoy. Ni papak. Ubingak pa'y laidi insuro na kon. Kanayon kami ngamin amapan idi iti resort mi. Kasta ka di? Kat, kumusta mo tanday di a resort yo, Monray? Adtan sapay laang, kuna ni Tata Malyong. Ngam resort laangan ni Mamakday jay. Anya? Kat nunagan ko day jay a resort. Ngam ita, binaliwanan ni Mama. Imbes a Monray Resort, binaliwan na kanon iti Arayoko Resort. Anya? Wan anaya, pinagsilpo na tinaganda kini Mang Roko. Ariela, ken Roko. Iso nga Arayoko. Kasta gayaw. Adu ati sa nikwa ni Papak. Kanayon nak nga itugot idi. No sa dino ti ayan na, isumat ti ayan ko. Talaga nga rod anadong mo day di papamkan ka, Monray. Wan nagsingpet unay kanyak. Natay matan. Pinanawan na kon. Kat idi natayan. Imo yung matan ni Mama kanyak. Malagip ko manan tinararamid da Mama kanyak. Anaya? Kanayon dakpaya kabilan idi. Awan lang arudan ni Papak amang ipatag kanyak. Uyungan dakpay da Mama. Kun manang Anjali. Kastoy ka dia talaga tigasat ko, anaya. Ti maululpitan. Ibagam man kanyak, anaya. Ngamin, nabayagan na pampanunutak da ito'y. At da ngamin nabasak iti libro. Agduduma ka no tigasat ti tunggal tao. Kat napanunot ko. Nga mangan no talaga agasat ko ti maululpitan. Saan, Monray? Saan mo't nga iti amin na gundaway? Kat adda ti mangululpit kan ka. Saan ka di? Ha? Kas ita. Awan mo't ti mangululpit kan ka. Saan ka di? Wan matkit di Sandaklat ta kay kayat da Mamak. Tapi napanaw da kay J Mansion. Iso ano talaga akas to'y tigasat ko. Aklunak Ala, lipat ka mun ti madi nga inaramid da mamamkan ka. Tatay ko na da nga rudan. Kabayatan asibibiyag tayo. Adalat ta namnama. Ikararat ta. Adum tang to tinapintas agasat para ken ka. Oh, mangan ka lang, Cleopatra. Di kag babay. Ibusin dati in order ko amakan. Bagong gupit ka pala, saro ko. Uwan man. Nauma ko ni tilampong abo ko. Bagay mo pala yan, sir. Mas lalo kang timaer. Imubing kapay. Agyaman na, Cleopatra. Oray mo't siga. Pumimpintas ka kanayon. Ay, Ni ka di ulitag ko baliko, timang papapintas ken ka, Cleopatra. hindi Ay, adayomat saro ko. Ay, pag
Agan ano kumamat dayjay nga ulitag mo ngay? Oh, anyat amok na eh. Amangan no, madep-develop ka matan kan kuana. Ay, never mat Alang nga rodan, mangantan Cleopatra, tagsubliak mo't lang nga dyan syudad no madamdama. Ala, bakit naman ganito itong rikna ko? Bakit parang bumibilis ang tibok ng puso ko? No kadwak itong sisarong ko na ito? Ay, ala, nade-develop na ata yung rikna ko sa kanya? Ay, naku! Ay, bakit ganito? Ay, hindi ko na malaktan ang rikna ko. Ay, agayat na ba ako sa kanya? Ay, naku! Cleopatra, mangan ka na. Ming-ming-mingan nak matlatan. Ay, naku naman itong rikna na ito. Para akong tumaytayab kung nagtitinginan kami iti mata sa mata. Ay, naku talaga. Mami, di mo't pay out yu ita? Wen, Angeli, iha. Oo, anya pa lang ruder aramidan nyo ngay. Mapantayon kuyogan kayo. Ta, sigurado manantay komisyon ko kada kayo, Mami. Angeli, iha, di ka pala maikan ita iti kwarta, ha? Tati maalak nga interes ti kwartak. Inayon ko iti kapital ko. Anya? Kasta ti imbaga ti maysa nga empleyado a nakasaritak. Ad-adda ka no adumakkel ti interes na. No kasta ti aramid. Kasano nga rod ama enjoy yo ti interest ti kwartayo ngay, no saan nyo nga alaan? Urno ngagpay iha. Mamaminsan ton ti enjoyment. Anya? May mayatan ti kasta, saan ka di? Tapno manayunan pa'y iti dakkel ti kwartak. Agdoblenton, agtriple pa'y kit di ano kaskasano, Angeli. Ay, nawaw. Ay, umay ko ituloy tay saan ko analpas sa dinalusan ni tayan titanam day di Sir Luisita. Ako reka. Adda bakit anak katalikod iti ayan titanam day di Sir Luisita? Kat... Ha? Nakaigam iti sabaw? Asino tinakita ni Malyong? Gagayem, di uliwaya na denggan tituloy tinobela tayo anapauluan. Ti Gasat. Ti Gasat. Napalabas, nagdanag ni Monray gapu iti panangidoron ni Anaya kenkwana, idi inarakop na ti balasang. Ti ammuna kapungtot ni Anaya, ngem tagtagainap lagayam daytoy. Iti matbantay nga ayan da Baliko ken Cleopatra, naganger ni Baliko iti bulong ti mula na agrinti. At di na ammo ket 5 fingers gayam daytoy. Nagdanag ni Cleopatra, tamangan kano no anya ti epekto na kenkwana. Isu nga imbeleng na ti 5 fingers, ket imbaga na nga isulaengen ti agtimpla iti kape para kinibaliko. Kabayatan na, napanmanen ni Malyong iti tanem daydi Luisito. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinobela tayo anapauluan. Ti Gasat. Ako reka. Ay, nawaw. Adda bakit anak katalikod iti ayan titanam day di Sir Luisita? Kat nakaigam iti sabaw. Ay, nawaw. Asino nga taday ta? Nakutong ken basit a babae. Agpada kami iti katayag ken kakutong. Ha? Ay, tajay.
Intisunan, ti sabong itayan ti tanam day di Sir Luisito. Dito yak pailaing. Tapaliiwak man day tabagay. Di mo't lang amin sumangaon, tapno makita ko matiropa na ay nawaw. Anya kukunaya. Nagbayag mo't asumango dito. Nakadumag. Agkarkararag nga ta ay nawaw. Wen. Aginayadaklain nyo umasidag itayan na. Diyak agpadpadlaw. Inayad malyang. Anak kan Espiritu Santo. Amen. Bakit nga ang sisig bumangon na paragsan? Ay, agure ka! Kasla may lasin ka, ay nawaw. Ay, uray si ka. Kasla pamilyar ti rupam kanyak. Kun ti expression mo nga ay nawaw. Kasla am mo ka. Uray si ka. Kaslam mo ka. Wayne! Malagip kaon! Si ni Luzon, Visayas, Mindanao! Lus bimindamot Kahit isumat ay nawaw. Los Biminda. Luzon, Visayas, Mindanao ay nawaw. Pilipino ta pilyedom saan ay nawaw. Wan, kat si kamot ni Mario abirbir nga sanda iti Malyo. Naalalam Los Biminda ay nawaw. Kat guyong tapilyeta saan Wan, si ka ni Malyong guyong Katawa man ang tapilyedok Los Biminda. Saan may si kamot? Kay, apay nga da ka dito. Akwa, si ka ati rumbang adamagak. Apay nga da ka dito Los Biminda. Kan, si kakaday, ti kanayon amang yag iti sabong dito ayan ti tanam day di Sir Luisito ay nawaw. Agam amu kayo mo't gayam kan ni Malyong Labli. Un panyang. Agka-eskwelahan kami iti high school. Inaramnak idi animalyong ng binastid ka. Anya, Ay, nagpatpatayan na ka idi ni Malyong ng binastid ka. Tasaan ko atay piday. ay kat anyat imbagam nga idi nakita na ka iji kampusan to. Awan jak sinungbatan ti damdamagan na panyang inyaw awan ka. Anya, Balo gaya man ni Malyong. ay wan, saan na nangasawa manipod na balo? Palyong latamay ha. Inlaklakay na gayam jay ay nawaw nga expression na. Anyam, ay, natalatamo ni Malyong. Lumaklakay, tumatar ti jas kaya lakay. Apay nga dakan ka ti panyok, Malyong. Ay nawaw! Kunakto mata si katakin kuko iti daytaw panyang. Nangalaam iti dayta. Ije kampusan to ay nawaw. Ha, Napan ka ije ayan ti tanem day di Sir Luisito anya. wan. Nangipanak mo't ay iti sabong iti tanam na. Ha? Siyempre, nasingpot mo't kanyak idi ni Sir Luisito. Tasukik kat nga ron iti balot alakok ide. Anya ay nawaw. Kaano kas di nga awan oras ko amapan. Nilos biminda ti baunag. Iso anakitam ije kampusan to ni Labli. Kasta ka day? Ay nawaw. Isumot lagayam Nakigtutak pa'y. Gayam mo mo't gayam ni Luzon, Visayas, Mindanao ay nawaw. What a small world na talaga. Amo manli? Adaman ti mamis ko ken ka? Ha? Anya dayta, anaya? Namiss ko ti panagkantam. Ha?
Eh, uy, sak. Namiss ko matan ti golden voice mo nga kanta, anaya. Mabalin ka di adanggan manan? Sikat ibagbagak. Ita, siyak ti pangibagaam. Namiss ta ti tunggal boses ta, anaya. Wen nga rod, mabalin ka ag request, Monre. Ha? Anya day ta? Mabalin na kanta, anak. Uray a kapela. Namiss ko at talaga ti boses mo. Si kapay ti umuna anaya. Anya? Sika talaga. Alan. Kwa, agjuwet talaangan mo rin. Kailiw kunti pa nagjuwet ta nga agkanta. Sige. Anya ti kantaan ta? Padasan taman matilo kano a kanta mo rin. Daytay, dungdungwan kanto. O sige. Insurum dagita kanta kanyak. Isu nga ammo kung ti agkantay ti Ilocano. Okay, Monre. Dungdungwan kanto, unay-unay. Indayunen kanto, iti sinamay. Tultuluden kanto, na lumamay pagamuanen, inkanto may libay. Anay puso, anay, nasaem, naut-ut launay. Itdem kanyak tapan naranay, takaasiak ama idasay. Anaya, mabalin ka di matiagkid daw iti paborkan ka? Anya mo't dayta, Monre. Anaya, saan ka di adagiti agayan ayat? Ket adda awag da iti tunggal maysa? Anya ti kayat mo asawan. Dagiti ngamin daddu mga agayan ayat. Ket, babes, mahal, kas kada sweetheart tinawag da. Adda ko mamut inawag ta Anya. Sit ka mat gaya anya, Monre. Nasusweet ka anaya. Amokon. Tangay sweet tayo itunggal maysa. Sweet lang arudan ti inawag ta. Mayat ka? Ha? Mayat day ta. Awan ti sabali? Ngamin, kasta ti inawag da mama, kan mangruko. Ang mga nu'y bagada at tinulad ta ida. Kasta ka di. Si kaman tag-suggest, Monre? At na panunot ko. Kasla mabainak mo't amang ibaga. Anyang idayta. Alan, ibagamon. Mabainak sa? Alan ni daytoy. Alakit din. Kaya't ko nga minjay na idumduma. Tanuhani, babes, sugar, kas kada sweetheart. Kadawyanin dagita nga awag. Anya nga ti kayat mo. Sikan ti mangibaga. Tawan ti mapanunot ko. Saan ka di sweetheart, sugar, kas kada honey, kat nasamit? Wan? Apay no, candy, tinawag ta anaya. Anya? Corny. Ha? Di mo ka di kayat ti candy?
Ay, makaiso makmatkan ka. Kasla nagkorni. Para laang kadagiti teenager day tang awag mo na rin. Ha? Tinagan talatan. Sige nga Rod, makamu ka, anaya. Basta, love na love ka. Love na love ka, Mat Monre. Unay-unay. Mami, adda man ang nakitak apagbaknangan. Ha? Pagbaknangan? Anya day ta, iha. Sa bali man ang investment company, Mami. Ha? Dakdakkel man ang ti interest. 40% ti interest, Mami. Talaga? Dakdakkel iti 10%. Ngam ti mo na anak yung miyembran nyo. Mayat nga rodaan, o kasta. Erwar yun dagiti daduma akwartayo. Taipan yun iti daydi akumpanya. Dakdakkel ti kita ijay, Mami. Pangalaan nyo nga iti kasta. Oray agtugtugaw kayo laang. Ngam agin interest lat ti kwartayo. O sige. Basta sigurado lakit ni dayta. Kayat ko, iha. Okay nga, Rod. Mano pa yaya ti kwartayo iti bangko, Mami? Adu pa'y Mano nga, Rod? Basta adu. Masapul pa'y laaya nga ibagakan ka. Wan tapno maisurok ti aramiden nyo, Mami. Ha? Ayan ti passbook yo. Kita man. Kwa. Adda dito'y bag ko. Nan, kita man, tapno amok no mano ti irwaryo. O sige. Mabitlaeng. Adoy, iha. Nagdakkal pa'y matgayam ti kwartayo iti bangko, Mami. Adu pa'y ti kayat ko agatangan. Adu ti pakaaramatan dayta akwarta. Mami, ikandak mamat iti kwarta. Tapno adamot invest ko. Tapno ag-interes mo't Oray bayadak tumatlaan kada kayo. Ay saan? Adda pangaramatak iti kwarta kunakmet. Oy, Iha, no adda kayat mo agatangan. Ibagam kanyak, tasyak timanggatang. Saan lakit di anang inaunay, apay kit din ajak gatangan para kan ka. kwarta ti kayat ko, Mami. Saan amabalin, Angeli? Amamukan no maipapan iti kwarta. Gastadora ka. Roko, awan pailaeng ni Angeli. Anya, napananaya. Ajak nga rod amo. Rabiin ngam awan pailaeng. Awagak iti cellphone na. Ngam di namat sungsung batan. Ang mga nadamanan iti balay dag iti barkada na. Kasla di ka paila na irwam iti anak mo, Ariela. Bulakbol. Makiturog siguro iti balay iti gayem na. Wen, agam no saan nga agawid. Ag-text wen no umawag kumamat makapadanag mat ti kastoy. Ay na, Ariela, adan nagkam di anak mo. Saanan nga ubing day jay? Uray pay, di mo laam mo. Awan pilpilyan dagiti managdakdakas itan a panawan. Maturog takit din. Parparigatom lati bagim. Ni Cleopatra ti umawawag. Asino ti umawawag kan ka? Kwa, tayo may isa ka dagiti trabahador ko iti negosyo. At siguro napatag nga ibagana. Apay, arabii nga umawag kan ka. Nan, tasyak ti mangsong bat? Hello? Hello, kunak.
Apay adi kag sao? Hello? Oh, di matagsao. Anyat masapul mo, iti asawak. Ariela, baybay amon no saan ngagsao. Ang mga no napisel na lang ti cellphone na. Iso asa na sumungsungbat. Anya. Nanyag mo daytan. Oh. Maturog tagit din. Baybay amon day ngay mawag. Ala, i-off ko lang ito yung cellphone ko. Tamaturog tan. Labang, awan ka di pa'y ti anak ko. Awan pa'y Madam Ariela. Napanan na aya. Jack nga rod ammo. Tadi namat song batan ti awag ko kan kuana. Ala, amangan mo't no nakidnap. Amangan no in salvage dan. Amangan no in tinagdan. Mabalin ka di labang. Ah, Sana tila ibagbagam. ay suray, madam. Madandanaga lang arudan. Nayadatik siya, madam. Basahin niya, tamangan no ni Ma'am Angeli Daytan. Wen! Amok ti araramidak. Dinakman dikta-diktaran. Ha! Ha! Asino tinag-text kini Ariela? Gagayem, diyo liwana denggen tituloy tinobela tayo anapolwan. Ti Kasa. Nobela ni Jenna Almoite Diaz. Ken iti direksyon ni Isagani Yalong Bulyeser. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Ti Kasa. Agyaman kami itingkay panang tarabay.